Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora. Muri uyu mwaka wa 2024 uyu munsi urizihizwa ku nshuro ya 30. Ubwo bivuze ko hashize imyaka 30 ingabo z'inkotanyi za RPF zari ziyobowe na nyakubahwa Paul Kagame wari umugaba mukuru wazo zibohoye u Rwanda. Uyu munsi uributsa kongera kubaho ku Rwanda. Ni umunsi w'amateka kuri benshi unasobanuye ubuzima by'umwihariko kubahigwaga n'intera hamwe n'ingabo za FAR bicwaga imihanda yose y'igihugu. Itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi ni umunsi benshi batazibagirwa. Reka tuvuge kuri uyu munsi n'amateka wasigaranye awihindura umunsi w'igisobanuro gikomeye cyane mu mibereho y'u Rwanda. Mu gicuku cyo kuwa mbere ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi mu 1994 nibwo ingabo za leta FAR intera hamwe n'impuzambugambi zatwaye abaturage b'abasivile batwarwa bugwate bari mu mujyi wa Kigali. Batwaye mu kinyoma gikomeye cyane cy'uko inkotanyi za RPF ngo zari zigiye kubica zikabamaraho. Icyo gisirikari cyarimo gitsindwa n'inkotanyi za RPF cyafashe umwanzuro wo guhunga umujyi wa Kigali baciye ahitwa mu Nzove bagana mu majyaruguru y'igihugu mu bice bya perefegitura za Gisenyi na Ruhengeri. Ibi byari bibaye ikimenyetso cy'uko leta yakoraga jenoside yari itsinzwe burundu kubera ko yari imaze kwemera ko itabasha kugumana umurwa mukuru w'igihugu. Iki ni nacyo cyari ikicaro gikuru cy'ubutegetsi. Ubwo butegetsi bwari bubonye abayobozi bashya. Abakoraga jenoside barahunga. Ibi byarimo bituma urugamba rugana ku musozo by'umwihariko rwo guhagarika jenoside. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi mu 1994 ubaza umunsi ku wundi byari bibaye iminsi 87 ingabo za leta FAR zihanganye n'inkotanyi. Ibi nibyo kubera ko mu buryo bw'incamake mu mujyi wa Kigali hari harabereye urugamba rukomeye aho inkotanyi zaharwaniye urugamba amateka ashobora kuzahora yibuka. Ibitero by'ingabo za leta FAR byari byaratangiye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 ubwo indege ya Perezida Habyarimana ikimara guhanurwa. Ingabo za leta icyo zahise zikora kwari ugushinga za bariyeri nyinshi mu mujyi wa Kigali no gutangira kujya mu ngo z'abanyapolitike batari bashyigikiye umugambi wa jenoside bagatangira kubica. Abasirikari barindaga umukuru w'igihugu nibo bayoboye abandi bica abanyapolitike benshi barangajwe imbere na Minisitiri w'Intebe Madame Uwiringiyimana Agatha n'abandi nka Landwari Ndasingwa, Frederico Nzamurambaho, Faustin Rucogoza n'abandi benshi. Uretse gutangiza ibikorwa byo gutsemba abatutsi muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abanyapolitike batari bashyigikiye uwo mugambi wa jenoside, igisirikari cya leta FAR cyanatangije ibitero bikomeye ku ngabo za RPA inkotanyi zari muri CND na hari inteko ishinga amategeko uyu munsi. Izi ngabo ni zimwe ushobora kuba warumvise cyangwa se warasomye mu nyandiko zitandukanye zari muri batayo ya 3 ya RPA yamenyekanye nk'ingabo 600. Izi zari zaraje mu mujyi wa Kigali mu kwezi kwa 12 mu 1993 ziherekeje abanyapolitike ba RPF inkotanyi bari baje mu bikorwa byo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yagombaga gutegeka u Rwanda mu gihe cy'amezi 22 nkuko byari byaragenwe n'amasezerano ya Arusha. Aba nabari bashinzwe kurinda abanyapolitike ba RPF. Iyi leta yari yemeranijweho mu masezerano ya Arusha yari leta yagombaga kuyoborwa na Perezida Juvenal Habyarimana. Minisitiri w'Intebe yagombaga kuba Faustin Twagiramungu yungirijwe na Colonel Alex Kanyarengwe wari na chairman wa FPR inkotanyi. Yagombaga kuba vice ministre w'Intebe. Iyi leta yagombaga kujyaho ndetse akajyaho n'inteko ishinga amategeko yagombaga kubigizwe n'abadepite bava mu mashyaka atandukanye yagize uruhare mu masezerano y'amahoro ya Arusha. Ibi kandi byagombaga kujyana no gushyiraho ingabo z'igihugu zagombaga kuba igisirikare kigizwe n'abasirikare bavanze barimo 60% bagombaga kuva muri FAR naho 40% bakaba abarwanyi ba RPF inkotanyi. Ingabo z'igihugu ni ukuvuga igisirikare na gendarmerie zagombaga kuba zigizwe n'abagera ku 19,000. Abagombaga kujya muri guverinoma ndetse n'inteko ishinga amategeko bavuye muri FPR inkotanyi baje Kigali bacumbikirwa muri hotel Amajyambere yari kuri CND. Ubu ni kunyubaka ikoreramo inteko ishinga amategeko nani bivuze mu kanya.
bari bategereje ibikorwa byo kurahiza guverinoma, ariko Perezida Habyarimana ndetse nabo bafatanyaga mu butegetsi bo mu ishyaka MRND no mu mashyaka ya Power banze ko ibi bibaho, babikerereza ku bushake, ahubwo bategura jenoside. Rero byageze mu kwezi kwa kane mu 1994, aba banyapolitike bari i Kigali bagitegereje ishyirwaho rya guverinoma batigeze babona. Aha rero niho bari bafite igisirikare kigera ku basirikare 600 bagombaga kubacungira umutekano, bari bayobowe na Lieutenant Colonel Charles Kayonga. Indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ikimara guhanurwa ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane mu 1994, ingabo za leta FAR zatangiye kurasa kuri izi ngabo 600 za RPA zari muri CND. Ni ibisasu biremereye byagwaga kuri iyi nyubako ya CND, ku buryo byabaye ngombwa ko abanyapolitike bahungishirizwa muri cave y'iyi nyubako, maze abasirikare bambarira urugamba. Ibisasu byaraswaga kuri iyi nyubako byaturukaga mu birindiro by'ingabo za leta, byari mu bigo bya gisirikare bya Camp Kigali, ahari ibirindiro bikuru by'igisirikare cya leta. Byaturukaga kandi mu kigo cya Camp Kanombe, ahari ikicaro cy'ingabo za leta FAR mu mujyi wa Kigali. Byanaturukaga muri Camp Kami ndetse no mu kigo cya gendarmerie cyari ku Kacyiru, wongeyeho n'ibyaturukaga muri Camp GP. Ikigo cyabagamo abasirikare barindaga umukuru w'igihugu, bo bari banafite gahunda yo gusenya CND burundu. Uretse ibi bigo kandi, imbunda ziremereye zari zishinze ku misozi ya Jari, Rebero ndetse na Mont Kigali. Izi nazo zarasaga ubutaruhuka ku nyubako ya CND. Ahangaha byasaga naho ingabo za RPA zari hagati nk'ururimi. Ariko nyuma yo kuraswaho igihe kirekire, mu masaha 9 y'igicamunsi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kane mu 1994, General Major Paul Kagame wari umugaba mukuru wa RPA Inkotanyi yahaye amabwiriza Lieutenant Colonel Charles Kayonga wari uyoboye izi ngabo kuziyobora zikirwanaho. Ako kanya Charles Kayonga yahise nawe aha amabwiriza ingabo ze, amabwiriza yo gusohoka zikirwanaho zigahangana n'igisirikare cya leta. Icyo gihe kompanyi ya Chui yasohokeye ku marembo areba kuri Convention Center, isakirana n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu babajepe. Uru rugamba rubera hubatse Kigali Convention Center ubu ngubu. Intambara itangira ubwo. Ku rundi ruhande, kompanyi ya Igo yahise isohokera mu marembo areba kuri RDB, basohoka bagana mu bice by'Iremera, bahawe inshingano zo kurinda abatutsi bari bahungiye kuri Stade Amahoro. Aha niho hari ibiro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR. Indi kompanyi yitwa Simba yasohokeye ku marembo agana kuri RDB mu muhanda ugana i Nyarutarama na Kibagabaga. Yari ifite inshingano zo kujya kuzibira igisirikare cya leta cyari mu kigo cya Kami cyashoboraga kugaba ibitero kuri CND. Indi kompanyi nayo ya Igo nayo yasohotse muri CND ica kuri Chui yari irimo irwana n'abajepe, imanuka igana ku Kacyiru gutangira abajandarume bari mu kigo cyabo kugira ngo nabo bataza kuri CND. Buri kompanyi yari igizwe n'abasirikare 100, mu gihe hari kompanyi y'inyunganizi ndetse n'iyari ifite inshingano zo kurinda ibirindiro bikuru by'ingabo 600 byari muri CND. Aba bose batangije ibitero byo kwirwanaho mu buryo bukomeye cyane. Kompanyi ya Chui ifashijwe na retired Major David Rwabinumi warashishaga imbunda yari ishinze ku gisenge cya CND. Chui yabashije kwihagararaho imbere y'igisirikare cy'imyitozo ntagereranywa cy'abajepe cyarindaga Perezida Habyarimana. Service za David Rwabinumi mu rugamba rwo kwirwanaho rw'ingabo 600 nazo zabaye igitangaza, kubera ko akoresheje iyo mbunda yabujije abajepe kwinjira muri CND. Kuhinjira rwose bisa n'ibibabereye inzozi batigeze bakabya. Igo yo yagannye mu bice bya Remera, yigarurira igice cya Remera, bashyira roadblock cyangwa se barriere ku gisimenti hafi yo kwa Rando. Ubwo bababujije abasirikare ba FAR bari kuva mu kigo cya gisirikare cya Camp Kanombe gutera CND. Ndetse iyi kompanyi yanatabaye abatutsi basaga 5,000 bari bahahungiye. Mu batabawe icyo gihe harimo na Faustin Twagiramungu wari wahahungiye. Ku rundi ruhande, kompanyi zagiye gutangira cyangwa se kuzibira abasirikare bava Ikami ndetse n'abajandarume bari guturuka ku Kacyiru nazo zazikihagazeho. Mu buryo butangaje, ingabo zari ziyobowe na Charles Kayonga zarimo zikora akazi gakomeye cyane. Ku rundi ruhande, umugaba mukuru w'inkotanyi za RPF General Major Paul Kagame nawe aho yari ari ku murindi yimuye ibirindiro bye abijyana Imiyove.
ahari hahurijwe batayo eshatu za RPA zari zigiye koherezwa i Kigali. Izi ngizi ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kane mu 1994 zahawe amabwiriza azerekeza i Kigali. Ayo mabwiriza yari ayo kujya gutabara ingabo 600 za RPF ndetse no gutabara abatutsi barimo bicwa imihanda yose y'igihugu. Izi batayo eshatu zari batayo ya Alpha yari yobowe na Colonel Sam Kaka, batayo ya Bravo yari yobowe na Colonel Twahirwa Dodo, ndetse na batayo ya 59 yari yobowe na Colonel Charles Ngoga. Izi batayo zihuse cyane ku muvuduko munini cyane zagiye i Kigali. Mu kugenda imbere hari batayo ya Alpha, Bravo ikurikiraho, maze batayo ya 59 izi nyuma yazo. Mu mibare batayo ya Alpha yari ihuse cyane, amabwiriza yari ifite yarayo kugenda, ntawe yagombaga guhangana nawe mu nzira. Akazi ko kurwana mu nzira kari kahawe Bravo, naho Alpha yagombaga kwihuta igatabara ingabo 600 zari muri CND. Ku muvuduko munini cyane inkotanyi za RPF zageze mu mujyi wa Kigali ku gicamunsi cyo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kane mu 1994, aho abasirikare bo muri kompanyi zo muri batayo ya Alpha bari basesekaye muri CND baje guha ubufasha no gutabara ingabo 600 zari zihagaze bwuma zirinze iyo nyubako yari irimo iraswaho cyane, zari zikirwanaho rwose. General Major Paul Kagame yahaye inshingano Colonel Sam Kaka inshingano zo kuba ari we wari kuyobora urugamba rwo mu mujyi wa Kigali. Ni urugamba rwari rugiye kugena hazaza h'u Rwanda. Uru rugamba nirwo rwagennye icyo u Rwanda ari cyo uyu munsi. Byihuse cyane batayo ya Alpha yahise igana kuri CND. Batayo ya Bravo ya Colonel Dodo yo yahise yurira umusozi wa Jari ijya guhangana n'igisirikare cya leta cyari kinahashinze ibirindiro bikomeye. Batayo ya 59 ya Colonel Ngoga yavuyemo kompanyi ebyiri zahawe inshingano zo kurinda ibigega bya essence byo mu Gatsata, none izindi kompanyi z'iyi batayo zerekeza muri CND. Ahangaha inkotanyi zimaze kugera mu mujyi wa Kigali, igisirikare cya leta FAR cyari kihereranye ingabo nkeya 600 gusa, ibyacyo byahise bisubirwamo. Akazi karatangira, urugamba rurakomera. Icyo gihe byihuse ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane mu 1994 ingabo za RPA inkotanyi mu buryo butunguranye zarihuse zigana ku musozi wa Rebero mu buryo bw'igitero gitunguranye cyane, zigaba ibitero kuri uwo musozi, maze bigeze ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane zihita zinawigarurira wose. Ako kanya Rebero ikigarurirwa n'ingabo za RPA. Ingabo za leta zahise ziva mu kigo cya Camp Kigali kubera ko ntabwo byari gukunda ko zihaguma, kubera ko inkotanyi zabashaga kuharasa ziri kwirebero. Ku rundi ruhande abajepe kuba batari bageze muri CND ahubwo bagihanganye na Cuyi yonyine, byahise bibabana ihurizo rikomeye kubera ko inkotanyi mu mubare ufatika zahise zitangira guhangana nabo. Nabyo bisubirwamo rwose. Ingabo za RPF inkotanyi mu mujyi wa Kigali ibitero byazo byarihuse cyane, zijya mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali zihangana n'ingabo za leta icyarimwe, zinatabara abatutsi barimo bicwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali nka Remera, Nyamirambo n'ahandi. Ahangaha mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye ingabo za leta zarimo zica abatutsi, inkotanyi nazo zirwana n'izo ngabo za FAR zinagerageza kurokora abo batutsi. Mu ntambara y'urugamba rwo guhagarika jenoside mu mujyi wa Kigali, ingabo za RPF inkotanyi zakoze operasiyo nyinshi cyane zitandukanye, zirimo operasiyo yamenyekanye cyane yo kubohora abatutsi bari bihishe muri Saint Paul. Ni ku itariki ya 17 y'ukwa gatandatu mu 1994. Aha havanywe abatutsi 2,000 bikozwe n'itsinda ry'abakomando bo muri batayo ya Bravo yari ikambitse ku Gisozi, hariya hari UL ku uyu munsi. Mu kwezi kwa kane inkotanyi za RPF zakomeje gusunika ingabo za leta zizivana mu bice by'uburasirazuba bw'umujyi wa Kigali ziberekeza mu burengerazuba. Ku rundi ruhande General Paul Kagame ubwo yatangaga amabwiriza yo kugaba ibitero ku mujyi wa Kigali, yanahaye izindi batayo amabwiriza yo kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta mu bice bitandukanye by'igihugu. Uko niko batayo 157 yari iyobowe na Lieutenant Colonel Fred Bingira yahagurutse ahitwa Tabagwe ni Nyagatare, igaba ibitero ku ngabo za leta mu mujyi wa Nyagatare. Ica ku kigo cya Gabiro ihura na batayo ya 7 yari iyobowe na Colonel William Bagire.
ahangaha basunitse ndetse batsinda ingabo za leta zari mu kigo cya gisirikare cya Gabiro ndetse baranakigarurira. Bakomeza ibitero, birukanka umurambi w'Umutara wose mu cyari komine Murambi kwa Jean Baptiste Gatete. Ahangaha ni ingabo za leta zari zishinze ibirindiro zitangira guhangana na RPF bikomeye. Nyuma y'iminsi myinshi bahanganye, ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane mu 1994 ingabo za RPF zigaruriye ibyo bice, zitabara bamwe mu batutsi bari barokokeye kuri paruwasi ya Kisiguru. Abenshi bari bariciwe ahangaha kuva ku itariki ya 10 na 11 y'ukwezi kwa kane. Ibitero by'ingabo za RPF muri batayo 157 ya Fred Bingira n'iya 7 ya William Bagire byakomeje kuba byinshi, bisunika ingabo za leta, maze ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kane mu 1994 ingabo za RPF zigarurira umujyi wa Kayonza. Muri iriya hompo ya Kayonza izi batayo zaratandukanye. Batayo 157 ya Fred Bingira ikomeza umuhanda ugana ku mupaka wa Rusumo, mu gihe batayo ya 7 yo yerekeje mu muhanda wa Kayonza Kigali. Ubwo ni ku birometero 60 hanze y'umurwa mukuru Kigali. Colonel Bagire nawe ku muvuduko munini cyane nkuko yarabisabwe na General Major Paul Kagame, yihuse cyane yigarurira ibice bitandukanye yerekeza i Kigali. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane mu 1994 yigaruriye umujyi wa Rwamagana. We n'ingabo ze bahise bakomeza urugendo rugana i Kigali, banyura Nyagasambu bihuta, bigarurira ibice bya za Kabuga, maze amaso ya Colonel Bagire ku mabwiriza ya General Major Paul Kagame aherekeza ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Yatangiye kurasa ku kigo cya gisirikare cya Kanombe. Iki kigo yarakizengereje cyane, birangira atsinze ingabo za leta zari zihari. Afata icyo kigo ndetse iyi batayo ifata ikibuga cy'indege mu ijoro ryo ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa gatanu. Ku rundi ruhande Fred Bingira nawe yihuta cyane n'abasore yarayoboye, yirukanye ingabo za leta zihungira muri Tanzania, ndetse zinatwara abaturage benshi zibatwaye bugwate, bambuka umupaka wa Rusumo, maze Fred Bingira yigarurira uyu mupaka ni ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane. Ako kanya ku mabwiriza y'umugaba mukuru w'ingabo General Major Paul Kagame, batayo 157 yahise ikata igana mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Prefegitura ya Kibungo, ica hitwa Rukumberi, ihatabara abatutsi bake cyane bari barokotse mu bwicanyi bukomeye bwahakorewe. Inkotanyi zari ziyobowe na Fred Bingira zaciye Sake, zitambika zigana mu cyari Kigali ngari, zigarurira umujyi wa Nyamata ni ku itariki ya 14 y'ukwa gatanu, ndetse zikomeza ibitero biremereye cyane ku ngabo za leta zari mu kigo cya gisirikare cya Gako, zirakigarurira. Zikomeza noneho zigana mu majyepfo y'u Rwanda. Uko niko zaciye mu bice bya Kibugabuga na Ngeruka, zica Kamabuye na Nyakayaga, zambuka mu bice bya Ruhuha, Kamabare na Gihinga, zigera ku kiraro cya Rwabusoro. Ni mu gihe ingabo za leta zarimo zihunga zasenye iki kiraro zishaka ko inkotanyi zitinjira mu cyahoze ari Perefegitura ya Butare. Gusa birasa naho ingabo za leta zitari zifite amakuru ahagije kuri RPF inkotanyi, kuko n'ubundi byarangiye inkotanyi zambutse icyo kiraro, maze zinyanyagira mu bice by'amayaga, zica muri za Murinja na Kinazi, izindi zitambika zica Busoro, Muyira na Nyamiyaga, zigana Ntyazo na Kibirizi. Izi ngabo mu buryo bwihuse zafashe umujyi wa Ruhango ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatanu mu 1994, ndetse n'umujyi wa Nyanza zawufashe ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu. Aha ni naho izi ngabo za batayo 157 ku mabwiriza ya General Major Paul Kagame, Lieutenant Colonel Fred Bingira n'abasirikare yarayoboye bafatanije na batayo 101 ya Colonel Charles Muhire ndetse na batayo ya 59 ya Colonel Ngoga, batabaye abatutsi basaga 30,000 bari i Kabgayi ni ku itariki ya 2 y'ukwa gatandatu mu 1994. Ibi byatumye n'ubundi umujyi wa Gitarama uberamo urugamba rukomeye cyane, ariko nawo wigarurirwa n'inkotanyi ku itariki ya 13 y'ukwa gatandatu. Maze guverinoma y'abajenosideri yari yahahungiye ku itariki ya 12 y'ukwa kane ivuye i Kigali, irongera irahunga igana ku Gisenyi. Ku rundi ruhande mu bice bya Nyanza bari bamaze kwigarurira, ni ingabo zo muri batayo 157 ya Fred Bingira zaturutse zigaba ibitero ku mujyi wa Butare, ziwigarurira ku itariki ya 3 y'ukwa karindwi mu 1994.
gufata umujyi wa Butare mu buryo buzwi neza byakozwe ku mabwiriza ya General Major Paul Kagame, bikorwa ako kanya nk'uko yabigarutseho ku ijambo yagejeje ku banyarwanda mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gihe yavuze ku buryo yahaye amabwiriza Fred Bingira amabwiriza yo kwigarurira umujyi wa Butare. Ku rundi ruhande, mu kwezi kwa kane, General Major Paul Kagame ubwo yari imiyove amaze gutanga amabwiriza yo gutangiza ibitero ku ngabo za leta ngo ingabo yarayoboye zihagarike Jenoside, batayo ya Charlie yari yobowe na Colonel Tadeyo Gashumba yatangije ibitero ku ngabo za leta. Ibitero bigana mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu, bigana mu Birunga. Iyi batayo yari ishinzwe kuzibira ingabo za leta zashoboraga guturuka mu bice bya Ruhengeri na Gisenyi zikagaba ibitero ku birindiro bikuru bya RPA byari ku Murindi ndetse na Miyove. Aha niho umugaba mukuru yarari. Ku rundi ruhande nanone, mu gihe itegeko ryo guhagarika Jenoside ryatangwaga na General Major Paul Kagame, mu bice bya Byumba batayo ya 21 yari yobowe na Colonel Charles Musitu yatangije ibitero ku ngabo za leta zari mu mujyi wa Byumba. Maze nyuma y'urugamba rukomeye cyane ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane arawigarurira. Nawe byihuse yahise atangiza urugendo rugana i Kigali, atangiza ibitero ku ngabo za leta zari mu kigo cya Kami. Maze iyi batayo ihangana n'izi ngabo za leta, ziratsindwa, zivamo zirahunga zigana mu gice cy'uburengerazuba bw'umujyi. Iyi batayo ibifasha icyo kigo gutyo. Ibi ngibi byahaye ingabo za RPF ubushobozi bwo kugenzura igice cyose cy'uburasirazuba bw'umujyi, kubera ko unibuka ko ikibuga cy'indege cya Kanombe cyari cyaramaze gufatwa na Colonel Bagire na batayo ya 7. Ibyo kugenzura igice cy'uburasirazuba bw'umujyi wa Kigali byari bisobanuye ko igice cy'uburasirazuba bw'u Rwanda mu kwezi kwa gatanu byari birimo kugenzurwa n'ingabo za RPA. Ibi byatumye umugaba w'ingabo za RPA General Major Paul Kagame yegera umujyi wa Kigali. Nibyo kuko nyuma y'uko umujyi wa Byumba ufashwe, yahise ashinga ibirindiro bye Ibyumba. Yavuye ahangaha Ibyumba yerekeza ahitwa Imusha hafi y'umujyi wa Kigali hari mu kwezi kwa gatanu nyine. Aha niho yatangiye kuyoborera igice cya nyuma cy'urugamba rwo kwigarurira Kigali. Aho umugaba mukuru w'ingabo za RPF yajyaga hose, yabaga ari kumwe na batayo ya High Command yari yobowe na General Retired James Kabarebe, yari afite ipeti rya Colonel icyo gihe. Ahangaha rero Imusha, General Major Paul Kagame yahise aha amabwiriza Colonel William Bagire na batayo ye ya 7 amabwiriza yo kuva mu bice bya za Kanombe bakambukiranya umujyi wa Kigali bakajya ku musozi wa Jari. Aha bahasimbuye ingabo za batayo ya Bravo yari yobowe na Colonel Dodo. N'urugamba Dodo yari arwanya amezi 2. Ibi byageze ku itariki ya 20 y'ukwa gatandatu, maze umusozi wa Jari urafatwa. Kuwufata byahise biha RPF kugenzura umuhanda wa Kigali Ruhengeri. Ahangaha rero ingabo za leta zari zisigaranye ibice bito cyane by'umujyi wa Kigali byarimo mu mujyi rwagati, Nyamirambo, mu bice bigana Nyakabanda ndetse na Kimisagara. Ahangaha ingabo za leta zarimo zihatirizwa gusohoka mu mujyi wa Kigali, kubera ko n'ibice bya za prefegitura byarimo Byumba, Kibungo, Kigali ngari, Gitarama na Butare byari byamaze gufatwa. Mu ijoro ryo ku itariki ya 3 ishyiri ya 4 mu kwezi kwa 7, igisirikare cya leta FAR cyemeye ko cyatsinzwe, bahita banafata icyemezo cyo gusohoka mu mujyi wa Kigali. Gusa kubera ko imihanda yose usohokamo igana mu ntara yari yarafunzwe n'inkotanyi, izi ngabo zahisemo gusohoka mu mujyi zinyuze mu muhanda uca ku giti cy'inyoni, bakomeza mu Nzove kuri Skol, bazamuka mu bice bya Rushari na Ruri, bahinguka mu Gakenke berekeza mu Ruhengeri. Gusohoka kw'ingabo za leta mu mujyi wa Kigali ku itariki ya 4 y'ukwa 7 mu 1994 nyuma y'ibitero by'inkotanyi za RPF byari bivuze gutsindwa kwa leta yakoraga Jenoside, kubera ko icyicaro cy'ubutegetsi cyari kimaze kwigarurirwa n'ingabo za RPA. Iki cyari ikintu gikomeye cyane inkotanyi zari zigezeho kuva zitangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 10 mu 1990. Ibi byahise bihindura itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 umunsi w'igitangaza mu mateka y'u Rwanda. Ibi byahise bibihame ko abazatura u Rwanda
bazakomeza gufata uyu munsi w'itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi nk'umunsi wo kongera kuvuka bundi bushya, umunsi wo kubohorwa n'inkotanyi mu butwari bukomeye cyane byahise biha u Rwanda icyerekezo gishya, bihindura u Rwanda igihugu cya bose, aho buri wese afite uburenganzira bungana n'ubwundi, aho iterambere rigera kuri bose nta kuvangura, rukaba u Rwanda buri munyarwanda abamo mu bwisanzure buhagije kandi bwuzuye, yishimiye ibyo akora kandi bimuteza imbere. Nyuma yo guhunga umujyi wa Kigali, igisirikare cya leta FARDC n'ubundi aho cyaciye hose cyarwanaga no kureba ko cyakongera kwisuganya kikarwana, ariko ntibyakunze kubera ko inkotanyi ntabwo zigeze zibemerera, ahubwo zakomeje kubashushubikanya, maze mu buryo buhambaye banarwanira mu mujyi wa Ruhengeri. Gusa nawo inkotanyi ziwigarurira ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi mu 1994. Igisirikare cya FARDC ndetse n'abaturage batwawe bugwate nacyo bahise bafata umuhanda werekeza mu mujyi wa Gisenyi. Minisitiri w'intebe w'icyo gihe Jean Kambanda mu bufasha bwa leta y'Ubufaransa yahise yumvikana na Marshal Mobutu wategekaga Zaire, yemerera ubuhungiro abajenosideri n'abaturage batwawe bugwate. Leta n'igisirikare cyayo bambuka imipaka bagana muri Zaire ku itariki ya 17 y'ukwa karindwi mu 1994. Leta yakoze jenoside, igisirikare cya FARDC, intera hamwe n'impuzamugambi bose bari bamaze gutsemba abatutsi mu Rwanda, bambutse imipaka bajya Goma bahunga u Rwanda. Ntabwo bagiye bonyine kubera ko batwaye abaturage basaga miliyoni 2 babatwara bugwate, babajyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, u Rwanda rwarahindutse bikomeye, ruriyubaka, ruhinduka igihugu cy'intangarugero ku isi yose. None dore aho tugeze. Iki kiganiro cyanditswe na Bizimana Christian. Tubashimiye ko mwadukurikiye.